pergi haji capai haji yang mabrur, umrah yang makbulah. Yang itu mindset kita. Jadi bila kita ada mindset begitu tuan-tuan, kita bantu orang, tuan-tuan dan perempuan tak payah cerita dah. InsyaAllah tuan-tuan terpaksa pergi tuan-tuan. Cakap sebelah, terpaksa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai ke ruku yang mani, kita buat apa? Istilam saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Dan baca doa, penutup doa yang selalu kita baca doa di waktu solat. Rabbana fid dunya wa fil akhirah wa qina azabannar.